Afkarê Kalatede Slavres, tebaşalarınca İrosu yeke Jotpeye. Her tevembeye ve tezarın Hamas erişeki hobi ser İsrail'i pekani. Pişti ve erişe İsrail bersevda o ver roşu hatta İro artık 25 roja şer berdevam dike. Ev şer her çık askı. Nabera Hamas'u İsrail'i hoya bikeci berasti pişkiru aligri van zedene. Jibo ve neteri ev şeri İsrail Hamas'e hemû devleti dünyayı liban her vesta an zelal an ne zelal peşe kirin. İcar seroke İsrail'e tişeki barkeşko ragihan ku go baş şer ev şer ve rozrahat alabim bu gayrine. Mecal evet emri tabi dümle varım ki van sedakıfın u helik bir sebe girince emri varadı pirsin neri nur ramarı var tabi ve parbedekin belki untuzların benama bildi zarar ve kurtkiye dümle varım erin bana yek belge Fevziye Kanun Encerbi Tıkherati Fevziye Perişan Tıkherati Gelek spas. Spas kıt jibo beşariyette Levar Bey dünci disa Rojava Van Rüken Kanun Şumakerabi Monkherde. yani Sava beşariyatı ve sual bey çeke zaf mumu yani babet zaf mumu herkes her kasiyi kenu la babazen ve kefe keşpaj bilmiş şima her joka banga şubada zaf hol ki zafrın dülke benama bir diz zarabıyor hem kurbaş hem zarakıyor peruji emaye joka ayrıcı zaf kefaşa az dukazım beri Fevziye Hanım destekliyorum. Fevziye Hanım yani düzani herkes düzani çavak herkes düzani şer bir sohbet bağırdık bir hafta ya berdame le efşel ser şer gelek dış hat akıf utte bağlar. Seroki İsrail tıştaki barkeşko rasti yani bu efşer ve rojlat arabi bu gelinen. Ez dukazım tarafı pirsin. Vakti çımane ve çava bu gelinen leşer çava demeşe ve çı be. Kerem. Berher tiştî spas dikim ji ber ku bangê me kir û her wiha bi xêratina birêz rohken hatim tur halî dikim û kêfxweşim ke îro bûyera di bernameyek da beşdarê bername bibim. Ya wekî ke we jî anî ziman ji heftê Oktoberê heta nava ew şerê navbera İsraîl û Hamasê Filîstînê berdewam e. Niha ev şer her çiqas we jî anî ziman her çiqas navbera wan her du hêzan dabe jî tevahiya dinyayê tesîra xwe li ser tevahiya dinyayê datîne. Ji ber ku yani îro dünyaya me em bêjin biçûk bûye û wextê li ciyek deverek tiştek diqewime ew tesîra xwe li ser deverên din jî datîne wekî em bêjî şerê Ukraynê. Şerê Ukraynê jî ev bû salê ku nî ve berdewam e û tesîra wî yani dibînin ke li tevahiya dinyayê tesîra xwe danîye. Di van şerana da jî yani berê her tiştî tevî wextê em dest pê bikin ez şer em dijî şerin em ji bo aştîne her wekî jinekê Kurd em şerê baş dizanin li Kurdistanê ev bû 100 salek ku dewleta Tirkiye hatiye ava kirin û ev bû 100 salek yani dewelatê me de aramî tune ye. Ji bo wî jî em ji ber ku şerê baş dinasin dizanin em dijî şerê ne ji ber ku şer kuştine şer talan û wêrankirine yani kîj alî dibe bavê caran dibêjin ev şer şerê heq û şerê neheqiyê yani li gor min şer talankirin û wêrankirine yani heqî û neheqî mirov divê da nikare bibîne kî dibe bavê yani mesele ne mesela sûcdariyê ye eger pirsgirêk hebin mirov dikarî bi aştiyane jî bi diyalogê em di vê serdemê de eger em dijîn divê dema teknolojiyê de divê dema pêşveçûnê da ku di aliyek da em bêjin eger hêjî em wextî bi çek û bi wêrankirin û bi xirabkirinê şer bikin eva yani ne îsaniye.
evan nayê te qebûl kirin û boî min xwest ku ez evî bînim ez man û ez bixwe hêvî dikim ku rêyek zû çareyek bêdîtin û her wiha mesele bi aştiyana bête çareserkirin. Û anî ziman ku yanî wê rojhilata navîn bê guhartin, yani her şerê ku tabii her çiqas wêrankariyê wî jî hebe, guhartin jî bi xwe re tîne û wê bîne jî eva mirov di pêşî de nikare hesab bike, dibe ku hesabê meriv hebe serî da hesabê bike ama carna şer bi wê hesabê nayê, yani ew li ser hesabê meriv bi rêve naçe jî dibe ku îro wextê meriv bala xwe dida dinyayê herkes di tevgerek da ye ku aliyê xwe xurt bike. Yani kî bi kî re peywendî datîne, berjewendiyê kî li koyê, kî ji dewlet aliyê kî digire û em bêjin dawiya vê şerê çawa wê bê tayîn kirin. Tabii ki wê guhertin çêbe, ew guhertin jî wê çawa çêbe, em bêjin li wê di ev bû 100 salin piştî şerê yekemînê cîhanê û piştra şerê duyemînê cîhanê jî çêbû, li rojhilata navîn du pirsgirêkên sereke heye. Du pirsgirêkên ku nehatiye çareserkirin. Yek ji wan pirsgirêka Kurd e, ku piştî şerê yekemînê cîhanê em bêjin nasnama Kurdan nayê te qebûl kirin. Yani Kurd li wê bê daxwaza wan, yani mafê wanê çarenûsiyê ji destê wan hate sendin û bêmaf man. Ji ber wê jî ev bû 100 salin wekî me got li Kurdistanê şer berdewam e û Kurd hê jî dawa mafê xwe dikin. Di aliyê din de mesela din jî mesela Filîstîn û İsraîlê ye ku dewleta İsraîlê di 1948 da bi fermî hate li darxistin û yani pirsgirêk di navbera mesela Kurd û İsraîl de pir cuda ye. A İsraîlê ew jî yani İsraîl dewleta welatê wan e, Filîstîn jî li wê dijîn, Filîstînî jî û İsraîl jî û li gorî netewên yekbûyî ewan daxwaza wan ew bûn ke li ser wî welatî du dewlet bêne ava kirin. Yani welatekî du dewletî em bêjî Filîstîn û İsraîlî bikarbin bi hev re mafê wan hebe. Lê wextê meriv bala xwe dida ser îdeolojiya hin dewletan, em bêjî Hamasê ya jî Îranê, ewan yani İsraîl bê tevayî qebûl nakin. Ewan dixwazin İsraîliyan yani Yahudiyan ji holê rakin. Wextê ew neyê qebûl kirin, yani İsraîl neyê tê qebûl kirin, çareserî jî nabe yani. Wextê tu rê nadî ku mesele bi awayekî aştiyana bête çareserkirin. Yani İsraîlî hene, tu nikarî wan bikujî û heqî te jî tune, heqî tu kesî tune ku dewletekî din ji holê rake. Ya jî heqî İsraîliyan tune ku em bêjin Filîstînê, dewleta Filîstînê ji holê rake û ew yani bi vê şiklî em bêjî ew her du pirsgirêkên rojhilata navîn didûmin. û mesela Kurdan da wekî ke me got yani pênasa Kurdan nayê te qebûl kirin. Ez dixwazim tişek bêjim bi destûra te. Rast e şer ne baş e, şer xerab e, şer wêrankir e, şer xerakirî e. Lê em aştî dixwazin pirsgirêkê xwe em dixwazin bi awayekî demokrasî, awayekî aştî dixwazin, kes qasî gelê Kurd viya naxwaze. Lê fayda xwe tune yani kes gudarî nake. Yani mesela em dixwazin şer nebe, nizam herkes mafê xwe biparêze, heqê milletan çi ye ê Kurda jî wisa be yani. Lê bi salan re em biya Kurd wala dibêjin gelê Kurd dibê, kes gudarî nake. Herkes bê îdare me, bê îrada me, bê daxwaziya me şer heye. Îcar eger ku kesek gudarî nake, tu tiştekî yani daxwaza te gelek xweş e, gelek baş e, tu aştî dixwazî, tu şer naxwazî, lê kes te gudarî nake, bê daxwaziya te şer heye. Dema ku şer bibe jî du alî hene, va du aliyan de ez dilerim îcar kîçe dixwaze, îro em bêjin şerê İsraîl û Hamasê.
Beri ev çend sal beri ev psikolojik Palestini Filistin'e yani daxwaziyê hinekî cuda bû. Îro hatiye veguherandin, îro Hamas mesela Hamas bu fanatik, bu tiştek fanatik, ideoloji fanatik, bu lisaki İran'ı. Ne Filistin'e beri bu. İcar elbette ciheye ve elbette ne vek Hamas'e. Yani daxwaziya Letawiya Filistin'e hatiye veguherandin. İsrail çava yani doçuğu ürünü yükseldi. Bir ez dokazım ben matla beraber açtım ve pek daxwaziyeme ev tişteye. Kes gudari men nake yani em çava kitabı açtı dokazım. Kes gudari men nake em çava bakın yani mesela bir daxwaziyeme şerheye bir şerhe helvest treçim yani. Yani praya من تشتي كود كافي أجرت مثلا أم بيجنا سر مثلا كردي تشتي كود كافي سر كردا أوكو هبونا خا أم بيجي الزمان خا خدي در كفن لبيناسا خا خدي در كفن أو شركة وقتي أز بيجم شر يعني تندو توجي وتشيك وبليدان وبخراب كرني دبلوماسي جي ريكي من بيجن شركة يعني إلو جالي كرد اگر به یک دنگی وکی ام بیشی نها 2017 دا وقتی رفراندوم چی بو yani Kurdan lوی شرکی گلکی مزنده yani از وقتی بیجم شر اولوا برخدانک بو دنا برا چک تنه بو اوان رفراندوم کر و رفراندوم کی براستیج بریکو پیکر هر چقاس دوی دمیدا دنیا حاضر نبون وی رفراندوم قبول بکا هرچقاس پشتی رفراندوم اوان خواستن کو او سربلندی کردا بشکینن yani ما دیسا نظم بخنجی دیسا جی کرد دکاربون او برخودان آخه لسر سوز آخه لسر دوز آخه راوستان و بسر کتن yani هرچقاس وکی کم گوهن آلی پشتی رفراندومی کتنا کرکوکی و یا جی سزادان و جزا کرنا گلک دولتین دبری وکی ترکی ایرانی لیدیسا جی سرکتن کرد سرکتن لوی yani kama ki referandum kirin evi yek kurda yekitiya pekani du eva reki aştiya nebun si tu kesin karbon beşi ki yani çima yani sebebin vani kul dişi ve referandum derketin heye sebebin dünyaya ciberku perskreki vanci heye yani vaki mesela beşi Katalanan Katalonyalı İspanya gavaki Kurdistan'e banga referandum kır eva bu minak bu vanci vakten beşin İngiltere perskreki vanci be Şotland'ı raheye be İrland'ı raheye yani ev dbeku persa نافخایی ترسان و گوتن اواوی در باسیوان جی به یا جی ایتالیا جی پرسکریکین هندوری هنکو اوان جی دبکو بانگیا referandum بکرانو yani demawi demi dünya ne hazır bun daxwaza kurdana aştiyane jî kabul bikin lê kurd li ser daxwaza xwe sekinin û kurd bi ser ketin ez evî wa dibînim mesela İsrailê jî İsrail û Filîstînê jî eger aktörên din di navberê derkevin İsrailî û Filîstînî dikarin mesela xwe çareser bikin aktörên din wekî Îranê Bu arada dîsa persemiştere ez dixwazim ez ülke xaribek birsin yani hinkî mijal dur û dirêj e ji bo wê em dixwazim dîsa persemiştere heye ez dixwazim ülke em tora peşkerî mikan no her de hetkarî zapê seke miva tenya Hamas û İsrail niye tamam herî asen o la baverî nade her bes la î tenya niye hetkarî îna este hetkarî İsrailî jest hetkarî Hamasî jest persemê torê no gelo ne hetkarî plan û niyetê ne hetkaran çiko hedefê ne çiko yani mantıqê de hetkaran çiko mavacı meke evro hetkarê Hamasî est herkes zaran û kamê hetkarî İsrailî jest herkes zaran ê kamê mantıqê nan çiko ne çi wazenî hedefê nan çiko kerek سلام سمه فیبزه خان
سمعت تماشا ونون ما yani ma ersel mücareka tarkı maksekeni ana mijar yani en asına ki pesaro hamaz günce vakı bigeru mesela ki zaf krona çünkü ma rojalat monin da ma veneni ma jankeni rojalat monin de gelek etnik esti oli esti en etnik oli mon خود çareseri nevraşta mon خود mesela ko neşken pedest hal bikeri semed ayazi zaf perdayiş pesaro nesto en azasına berdam bikeri çünkü rojalat monin de Arabiyu Farsi Türk necat peresti ana necat peresti bana sebebi ki millet bindesti daha zedetir bir perçkandın semedi aya yani mesela ten mesela İsrail Hamas niya mesela hem rojalat monina ena mesela ki dura yani zafça pila en şmava kom çuazen yani İsrail çuazenu Hamas çuazenu ya Filistin çuazenu İsrail çuazenu İsrail şmazoni rojalat monin halk rojalat monini yani halk garip ni ay ki der dor Avrupa rame etat kuruyor velat pe perogrit velat kuyna ne niyo velat bab kalonino yani pe hazaron sar vercu etat janein bi pe zulmü zordarı çi sürgün bir şey Rusya şey Avrupa baş pe honca katil bir dema Hitler'di dünya onya ne bir yine squat hoker diyor mantık hoker diyor siyaset hoker diyor kuruyor velatik rojalat monindo honca geri ami velat ho وقت که همه گره ولات خو ولاتین ملتی که بیلن گریتا یعنی فلسطینو ولاتین یینره گریتو سمای ان از این فلسطینیز بونه ان ولات ماو ایوانو ولات باب کالون ماو سر انا yani çorası haştra hattuna kaydon per dem yebinu zaf kiştu dem aştı viraşta dem honca do peru aka mesela hattuna kamya وقت که همس انا آشما پنید وقت که eriş ser çi kerdu İsrail kerdu nabetin İsrail Hamas dışarı açtı bi yani Hamas açtı ihlal kert şi eriş kert ser İsraili İsrailiz millete yine semek teki esti liberali demokrati teki esti radikali oli yani monina diz yotia in Çina semek yotia in Çina yizbenik het khod ser zayıf koti yoneno Hamas fırsat fatı en fırsatı madem ki yotia in Çina ma bit peru ma varatin hemen halas bikeri çünkü şiari ki Hamas estu Filistino estu von çemre hatta bahr وقتی که چم راحتو بحر بو اردن راحتو بحرین بو o vakti velat İsrail kabul nekeni. On gerek İsrail Çin'in. Yani İsrail'i vonse İsrail'iz voni yani no tu hiridi. Mon khodi yo açtık vraştı Oslo'da. Açtı da karar gureti vat ki Filistin eşkeni khub khu idare bikeri yani velati ku sarbukhani ve giriday mai ma yani ma tera yo velatu ma mon khod ma ze çi ze federe ya da konfedere yöneçken var ama fiiliyat ze konfedere mayna var fiiliyat deno vakti ki ena ben açtım onu kadar açtı hani parti Mahmut Abbas ve Serok Filistini
حکومت براش پارلمانتو براش اشتاخو براش ده سر این اداره کرد بعد ده سر هماسی چیدر داپیر Filistin FKÖ'dür dapıyor, hükümet Filistin'dir dapıyor. Rukiye Hanım, dışarı Hamas bir vengbent. Dışarı, belki hoşçu bir. Mahmut Abbas yani El Fethi diyor, El Fethi yani. El Fethi beşü bir şey şari Filistin'i Palestin beşü bir sen ki tızara ucareci dünyada abeyle kabul kerdene. Muhalefet edeceğiz tabi millayın bir nerim bir yani millayın bir. Hamas dışarı bir vengbent kalktı ve ciha evet topu, tufangan, paraşütü, cerde, azminde, coda, erişe İsrail iken. Nika yani farka Hamas'u elbette çıka yani matay zarar vacibe ki bu işleri bizarı. Mesela elbette khora esfi, elbette yani zede şari Filistin'i elbette meşru diyelim. Hamas çıra kerdi yani farka elbette çıbi. Herkes şey var, şu ketay kesi var ki var no çiğle provokasyon yani mevacime İran'ı vaske Çin ya bir kere verniye elbette bir kere vaske açtıya mebu. Herkes çiğ var o. Yani farka hoş çıka ez bazara ştaşır. Mesela İsrail Filistin'de vakti yani ame merhale intifada وقت intifadat yani nevi hotide Hamas virazya. Yani o alternatif o şiddet bun ay seraldan idi Hamas ame aktif başvura ceko gurit zara siyaseti Filistin'de. Filistin FKÖ yani Filistin Kurtuluş Örgütü Türkiye yani sonra Zazaki Yovansa tanzimi halas kerdişi Filistin herhalde ena ben tercümeyi. Yani FKÖ yine açtı vakti yine vraşt çıka üzeri huseri kavul kert. Parlamento vraşt birçoğu İsrail'e guret. İsrail biçeyim dona. İsrail maaşon indona. İsrail yani ekonomi abori Çin idare kanu. Çu enaneyin hem o serpaşta İsrail'di. Eka Hamas sekana Hamas daha zedettir orijiniki Çiu ideolojiye oliya. İdeoloji oliya yani şey ki mesela gene desko vanın ma Müslümani i kafiri. ما kafirmon velatun khudin ne vazeni kafir düşmüntiye çikeni dini makeni yani zedetirken mesela dinu ken mesele dini yani Filistin kurt yani FKÖ daha sosyalisti daha demokrati ideolojiye ne var daha zedetir bun mandik tapir ma karpi ma işti bir kere ma en çık kure desko ma binek en ser bir kere idare bir kere ma pil kere yani hurdisi dualat vazen yani hem Hamas hem FKÖ hurdisi dualat vazeni ama Hamas as per da halas bir kere ona dualat frazi hem halas bir kere FKÖ ona dualat ku İsraili vavrazi dualat ki Filistinli vavrazi نزكاتي بس هذا ركع خارم كاسكو بقدر ما بازار ترجع خارم شفت بكت كاساتو كديا لازم أوجد ترى برشا بس بقدر ترجع خارم برا بكري ترجع خارم شواك ديسا وكر كسر دزاري تركيا هلوسة تركيا إتى بالكشة ده bir بالكشة تركيا بري أفروجين بري yani hem yani tüşteki vernen, helbeseki vernen, ne düşmanatiya İsrail'i embejin kır, ne düşmanatiya Hamas'ı kır, yani eğer şaşfem ne kır ya emsav. Çarı şu var, eşkara kır, helbeseki tüşteki disek bakı eşkara kır, go Hamas ne teröriste. O pişkiriya Hamas'ı eşkara kır. Beni ve pişkiri go emdikarım nabara vaz aşırı çebekir. Eğer yok kabul bükün nizam çı. Ali kilacı eyli hemen vakit ilacı Kurdistan Rojava
Kürdistan'ı ev paşaydı bomba dikir. Eyvallah hemen demeden. Ali kiracı bahsa açtıydı. Kırmızı başta bahsa verdi. Herkes bir babalar ki. Leçen Rusua eşkara go yani helvasta ko eşkara ki go pişkiriya Hamas'ı kır. Go Hamas ne teröriste ben İsrail zalim nizam çı eşkara kır. Le Türkiye'de ji hemu velata da ve kemi velata Türkiye'de hele kes protesto çe bu nizam çe bu çalaki çe bu bir çalaki da ji çe ezebeku yani bu fikrimin çe ras oldar dindar ateist liberal hemu yani bezereyi tevle vek AKP pişkiri mesela İsrail'e kır yani İsrail İro pişkirek İsrail pişkirek Hamas ya. Jiberku Hamas şerdik yani. Çen sal çıl yek sal bele disa ev hat piramı ku dema Homeyni hu belki dizalim dema Homeyni ku hember şah derken binnavi anti emperyalizmi disa çepu rastu liberali İran'ı u Türkiye pişkirek Homeyni kır. Homeyni hat iktidar hükümet akı çekir. Bu belay sari خلقی خو و کردستان دو چند سالی سازی رژیم ملاب دیدم. ولی دیسا بنابه پسکرک اسرائیل و فلسطین دیسا پسکرک آلیکاریا حماس دیکن. Yani Hamas bu gol pisporan ve Khomeini yani ve Khomeini ve demeye. Gel mantıklı emri mantıklı ev dindaranızdan ev kişiyat tuhazı embejim aligari İran'ı empem dikin. Çepkıra empem bakın. Ev kesin kuşkara diye em sosyalistsin mesela embejim liberalın emri tam çizgi vara çuba tevle MHP tevle AKP ile pişirika habası dikin. Ez merak tıkıp tıkan televiye yapırsın. Mantık avan çile yani çiz selama ko heku vara disa ev şaşiye dikin. تفهم لكن تقولي بس وايد بدا فنزيا خانم herhalde sürekli bu bale babaya kıpteni zaman çok dedim bu reş ekranavi az vazara beto devam bir kere Rukiya Kanmat'a ke Fenziya Hanım Atake yani pesa que Fenziya Hanım pesa Masami. Az vazara toraş fespikeri yani çünkü zap merak eder yani mesela şey burası Europia hete havası geri yani havası pişkiri yani havası Euro yani sıvak efekler ideolojisel ol yani İran'ı mantıkla çıkıyor yani bütün mantıklı pişkiri ki ha Fenziya Hanım هات قرتن من خاص بكر معكم mesela Rukiya Hanım'la persi jubo ya vak emanet persi le tuhate وابا موافق زي خان داوم بكر bu persi bu persi ki vak emanet Rukiya Hanım yani disa bıgırım şu bıgırım tarafı persi tepsam fem kır ne أري مفهم كر kerem ya mantık diye kerem يعني وكي كما جو برسكريكا إسرائيل وفلسطيني هرتقاس وكي برسكريكا أولي ضد النشاندان جي برسكريكا إسرائيل وفلسطين نه برسكريكا أولي برسكريكا وان برسكريكا أولوي دون توانا أو هر دون توا لسر وي آخي هي عشتيك تشي داننينه جبرويجي يعني الرجلات نافين قالك دولتي وكي إيراني وتركيا دخازن وي مسألة ياجل دبرد نجي وكي مسألة أول بدن نشاني جبوكه دست خواه بقوات بكنو كسين أول دار بقرنا بشتا خواه لدجي إسرائيلي يعني جوي دخازن خواه بهيز بكن لي مسألة وان مسألة أولى اگر مثلا أول بانا إيران يعني كرتي برانيوان مسلمانن yani vakti Kürdistan'ı konkuji çedibin
قد دولة متى إسلامي الدجوي درناكلن خينوي بريا في هفت إيريشي هفت أكتوبر تركيا إيريش برسر روجافا لويشي يعني نخوشخانه بون الکتریک بون سانترال و او تشتانه همی خراب کرن لوی گلک تحریبات دان لی تو کسی دولتی اسلامی دنگ خناکا يعني لويجي اسلام چما وانا دنگ خناکن اگر هم بین سر چفانی ترکا يعني چفانی ترکا tabii ki وكي وگو او بخواد چفانن چما حماس ولداره بشكريا ولدارت كا اوان جبر نجات پرستی اوانه يعني حماس جي نجات پرستی عربه و چفانی ترکا جي نجات پرستن باکوری کردستانی بو 100 سالن ناسنامه کردا تی انکار کرن او زمان کردی قدیم تی انکار کرن کرد نکارن به زمان خو بینن زمان نکارن دبستان دا زمان خو بخوینن چند زمان کردی همی تالان دکن لی چپانی ترکا دنگی خناکن وقتی کرد بیجن ام دولتی که سر بخواد خازن دبیجن اوا ملیت چتیه یا جی اوا الكل مليتشتي اللي قبل حماس تخازي فلسطين تخازي دجبرياوي ناكن جبوان او نورماله كفلسطين دولة وخازي تشما او مادام اوجي اگر دولة سوسياليست دجي دولتنا فلسطين جي هنا بو دولة تشما هون لبشتيفانيا دولة فلسطين دكنو كرداناكن يعني افا برسكريكا چپوان ترکیه جبرویجی اداره ترکیه نکاره بگوره یعنی هر چقدر دولتین ام بیجن ها حکومداری AKP ظلم مزم سر خلکی جیب که جبر او چرچبه شوونی کو راسیستی او نکارن جبه چرچبه درکن جبویجی نکارن ولات خه آزاد بکن یعنی ولات کردستانی ولاتی که پرخواشه ترکیه جی پرخواشه وقتی مرو بل اروپا دبینه او خوشی ترکیه لی بوی نخوشی بوی خرابکاری تو نخوازی بچی و دولت ببینی یعنی او ظلم زورا کلویه یعنی بتشتین هر بسیط نکو ام بیجی بچکو لیدان مروف جا آلی سوسیالی وجی یعنی خلکی لوی گلکی ایشو آزار دکشین نها ببرچبونی و ریبر رو بوه دکاری وی خلکی بری خلکی بدا کو چاوا وان آش بکه وان دوان شکلانا مثلا اول و شوونی و نجات پرستی تجدکا بری وان ام بیجی رژیم دادا آلیه دن دخوازه بریوان بکشینه آلیه که دن جبو که اقتدار خواه ساغلن بکا و خلاص بکا اوا یعنی او که دن تنه لفلسطین و اسرائیل وقت معروف میزد که یعنی اسرائیل هرچقاس ما في الفلسطينيان هي يعني زمان عربي لإسرائيل زمان دوامينه فرمية الناس نما فلسطينيان نايت إنكار كرن ما في وان لوي باراستيه يعني وكي كواجي قلت أو الكاريا كو فتح وردقري الكاريا أبوري و بهر تشتيج إسرائيل جوان راتي أواش كوت يعني الكردستان عم باتشتانات دبيني يعني أو هانديكابا تشافان تركانا وجبو ويجي ولاتي واجي يعني هم تركيا هم كردستان اف دربدریه جبر و راسیستی آن دکشینه از دوی قناعتی دامه از بین قیب سوا افون اگر بله گلک سپاس ülke kanallara perskeri yani mesela senin keşimazlar nümayiş bir Türkiye'de velatari birader nümayiş ise zapçıyla ecevi bir mesela mabaj Mekke Hudapar kurdu yani bari partiya kurdu emri koda siyaset koda ito yo çaraki sabah kurdu sari hep hukuk kurdu sari ne olsun lavatu ke Filistin bir Diyarbakır'da Batman'da vecili meydan nümayişkari var ne de verba Kudüs'ü de çı çaraki biraderim neka çepici yani mesela tanya eğindi çepici iki korban sosyalist nizam liberal iceliken Seke Feyziye Hanım'a var mesela herkes sabah Filistin çiğ vardır herkes devlet bir yana vardır mesela Filistin'in
İsrail'de zvari Arapçı Filistin zvari dediğine o. Vakti ki Perse Kürdistan'a herkes ver bak psikolojik Kürdistan'ın ne vazarı ne hakkı Kürdistan'ın ne vazarı. Ne kadar kokiye devam kelim. Göre to mantıklı na kokiye es ki hora bana es sosyalista. Ki hora bana es kadar pero şaran kabul kena. Doğru da her var. Doğru var ki pero şari pero milleti hakkı ko es ki kadar ko tayin biker. Doğru da var. Lakin vakti ki ama pratik sabah herkesi kabul kere sabah kurdan kabul nekere. Yani man neydi? Yol numayış sabah kurdan man neydi ki biraz yok. Sabah Filistin'i ne de sabah numayış biraz değil. Hem de perva İsrail biraz değil. Yani perva İsrail biraz. Mantık ne çıkıyor? Taykesi var ya ki ne progreday devleti. Mesela mağayet bir sosyalist, la sosyalist devleti. Liberal olan liberal devleti. Ez vazına tora peşkeri mantık inan çıkıyor. ما في السنة مثلا بدك ما كسكرت كور فكر ما Yani zarar مثلا فلسطين زف zarar da mesela kurdu. Yani elbette seninle peşkeri. Yani ne çıkan ya kelime ama ben de kendi muayişkeri pero sosyalist dindar liberal pero yo numayişte yo pek yo slogan pero yo mantık da numayişkeri ağır peşkeri. yani tene chapter ko ne yani ma gerek aser tene ne baş chapter ko tene ne baş faşist ko dinci Türko dinci kurdu hem heti İsrail gen vizir droj hiroj vercu feministika pile nusere siyasetmendare menomeyaka kert vira dünyada yani ve mesele Filistin Hamas ve ilerici ve İsrail paşkotu enava ve ana mesele yo varni bir şu ya yo peni şu varni ve İsrail Hamas'a ve peni çia İsrail'a yani bir fikrin yani yo feminist ki yani feminist mesela fikrin şu bunu ana babaksaları çi dünyada esta hem sistemi eco merdona babaksaları ya ujar en mesele hem peyda beyin. Aka yoneno en zede babaksaları Hamas en tanzimi dinci zedatır çıkeni servineni vazen ki en biker jonma yani bir fikri feminist dünya bunu Hamas haklıyor. أنا بنجي خود شاركين يعني جرك أنا تعليل بكر analiz بكر بنجي خود شاركين مثلا فلسطين وقت dünya بلاف بي dalgayı çiğ şestin 1600 960 o vakti dünyada hemen dalgayı çiğ است hem dünyada dalgayı çepe است sosyalizm است ser şey است hakkı etnik o hakkı Çin'i yani mesela Çin'i وجد فلسطين فكروا بسميه sosyalist ideolojiye esta ya zaf rahat hor dünya tekili viraşt. Hem Japon dünyadır hem Japon Türkodur. Hem Japon envalatun binodur. Yo tekilik viraşt. Semek Filistin Arabi Arabis paştayın geni. Ona en bire mayı ma biron teran ne verdi? Ma paştayın bir geri. Honca semeki Filistin'i Müslümani ana Müslümani dünya hem mesela hem dünya hem rojalata moninde Farsi Türkiye yizi heti çıkın heti semek Müslüman hetini geni sebe hiri heti en ho kert hort baştayın bir sağlam en hiri heti vakt hem ont ho Kurdor çita monenu, Kurdor çikez monen. Yani yeni göre Kürt, Malatya Türko kendi parça hepin tesir emperyalizmdi. Evet. Yeni göre
çi Kurdi beraber Farson u Türko vinene sistema yine Müslümantiya beni çi ben düşmeni çi ümmet onca çi yengore Kurd vakti çi vazeni hakkı Netanyahu vazeni oht Kurd ben ilkel milliyetçi. Yani Hirice'de Filistin başta hukken sağlam Hirice'de Kurt kardon inuin. Kardon en millet olayın. Mesela Filistin'i Raş'ta zaf zarar dava kurdu. Ena bir ki sanki Kurt vair mecburi kişi semey Filistin şi İsrail'dir bitpör. Hemme von çira Kurt kısane ki en rojo da az yo çivacı yo her vacı yo presi çi Ruso estu Türkiye çıkanu belav kanu von hemme kısakeni çıran Mesut Barzani kısane kan serane mesela dema bunu iyi vonse dema bunu vonse masayı bediner Say Kurt kısakeni von Kurtu işte şma vair Filistino ne vecini şma vair biron xo ne vecini ibrima ame sara en falede pe tabura ame etama kişti ame eta dizdi kerdi ame eta cinima verdi roti cinima verdi hatun Mısır roti kerdi pavyonu kerdi çi xarawt şxolne destaştun namusun kurdun en yon Müslüman en yon bindest ama vakti mesela Kurdi bana yine göre Kurt he kategori kafirond yani Zaten var en bremay aka Afrin'de şimdi moni Erdon Kurdonu da şimdi Sitovrazeni şimdi Kyovrazeni şimdi voniki eta valat en valat ma peperon kuma vrazen benema von İsrail'en pepero valat ma maragenu işmazgen pepero valat Kurdun Kurdura geni akışma maşkeş mara şma mahsumi şma bindesti şma ne zona ta'daşma bana ma neşkenene baş çünkü şma yani tozapçı balkeşi tapçı balkeşi var da profesör vazara adira fediya karbe perspektifi az persamın önce tora asta yani az bazar fediya karbe perspektifi fediya karbe iro mesela jarna İsrail erişe süreciydi ki erişiye valla telvaracı şerhe jarna tab Lübnan Hizbullah Lübnan ice Gor pisporan dibêjin ku ev şer ve berpereh be. Eyliyên nû be. Eyliyên bêjin nizanim İran û Sûriye û nizam. Hele pisporcî dibêjin ev ne ev qas asan e. Li gor te ev şer berpereh te be anna. Tu çawa dibînî yani. وەکێ کەمە گۆ بە شەڕی ئوکراینای دنیا di tevgerek daye. Yani di aliyek da Çîn û em bêjî Hindistan, Rusya û Amerika ya jî dunyaya em bêjî Rojava û Rojhilat di nava tevgerek daye ewan bi hev re peywendiyan datirin kî dikare kî aş bike çawa aş bike ku çi bi dest dixe ya jî çawa bi hev re parvekirinek çê bikin. Tabii ki wekî jî got yani İsrail canan Sûriye û Lübnan jî dixa ji ber ku li wê jî em bêjin Hizbillah û her wiha destê Îranê têda heye yani bikînekî û niha jî Îran jî bi Rusyayê re dide distîne ew li aliyê hevin. Türkiye dûbendî dilêze yani her çi qas dewletekî NATOyê jî lê ew dixwaze ji vê tevlîheviyê ew dikarî çi qasa ji bo xwe dest bixe yani çi qas qezanc bike qezanca xwe. Yani nava van devletan da ew kesî ku mafê mirovan di fikirê ez bêjim tune ye. Her kes û li dor berjewendiya xwe ne.
دوی معنی دا yani şer naha yani wa diyareke wê ek bibe yani wê belav bibe belavbûn ji bo wî jî carna Tirkiye xwe paş dikişîne carna jî êrîşa dike wekeke we jî berê anî ziman yani ev kiryarên dijî îsanetiyê ku me nizanî çawa binav bike kiryarên Hamasê wekî berxwedan dide nîşandan ji ber ku kiryarên xwe çünkü ew jî bu şekilî nêzîkî Kurda dibe xwe mafdar derxe herhalde di minya wî da ew heye ya jî wan bi awayekî bi dewletên nû ra yani ciyê xwe nîşan didin carna wa nîşan didin çeprast wekî em got yani berjewendî ye ez dibêm wê çareseriyek hebe lê dibe ku ev dirêj bajo yani ev qasa zû wê xilas nebe ev mesele eger İsrail Gazayê bike destê xwe jî neke destê xwe jî ji ber ku alema Ereban wê çawa hilwest nîşan da yani hin dijî wî ne niha Hizbullaha Libnanê ku ew jî yani alkarî ji Îranê werdigirin wekî me got peywendiyê Îranê û Rûsyê û niha şerê Ukraynayê û navbera ABD û awana evana hemî rengek didine ser vî belavbûna wî ew ê çi qas bikaribin bihev bikin li ser çê wê bihev bikin ew ê baş ne zelal e ji bo min bo wî jî wê çareser bibe ez nizanim lê eger mesela Filistînê çareser bê wê dor bê ser mesela Kurdan û ez hêvî dikim ku mesela Kurdan û Filistînê jî yani a rojhilata navbîn yek zû bi aştiyane bête çareserkirin ku yani gel aramiyê bibîniye zerkê me aramî net nava şerê de mezin bin bi awayekî îsanetî jiyanê bijîn. Belê gelek spat. Rastî gelek her tişt nav hevin. Can verim nikare kîjan yani noktaya bipeyve. Herkes tişek dibêje normal herkes tişek dibêje. Pîspor tişek dibêje, siyasetmedar tişek dibêje, hinek yani her roj roje bedugere. Yani her roj dakika be dakika saat bi saat bedugere ji bo wê ew jî canan nikarin yani roje ser bisekin rayasın yani. Çıkarsa bakkarî em pirsê xwe amade dikin ve were dipirsin ku fikrê we nerîne we bigirin spas dikim dîsa dixwazim Rûken Xanê bipirsim. Rûken Xanê no hengame de no serûbin de yani welatê rojhilatê malê xwe re her tim hengame o her tim serûbin la no êrişê Hamaskê destkerin no şer û herbê êriş İran Hamas û İsraîlî tayê bîn zeleket temiyan her şiker temiyan bir kert hengame ker serûbin yani dünya ker birê tesîrê xwe Amerika, Avrupa yani herkes krêdayên her bir çünkü lu hep seke muvat tedê mavê dikesen yok dünya ker birê tesîrê xwe no hengame de herkes sava xwe çiye yani siyasete xwe zerar kero tedarekê xwe verero yani babaj be İran, Türkiye her çıkas ke esîbey kirici euro meş seva meş seva bir roj seva amaya xwe çi yani tedarekê xwe vereno gelo Kurdî îtade lê amaya seva amaya xwe tedarekê xwe vererê ya babaj beke siyasetê Kurdan gereke sebû elbette Kurdan sebû ma gereke ma amadey mi? Kurdî amadey yani sava amaya xwe amadey beşte buro babaj beke şerke hep ke welatê yani rojhilatê ganî de bî villa İran ke kent her zamşit Kurdî amadey gel yani sevî kerî gorîton شما بحث از پیدایش سیمین دنیا کرد مونن پیدایش سیمین دنیا ده ولات hazır نی بادرا کرد hazır نی کرد به ولاتی sevî kerî ya babaj be بله چیکو اینا neyin beki Hamas و İran ma baş Hamas و İran yo çikerdi yani ber cehennem kerdi سمي هم الدنيا أن جهنم ما هم وين نوين أنا هافرني أمات
وقتی که ان چی ورازی همه دنیا ونه همه دنیا کسی کنه حاضرلیه خو کنه ولات ونی که ما حاضر سمی ان تکن بحر را چه خبرد تکن سر اسمان را حاضرلیه خو کرد تکن سر ارد را حاضرلیه خو کرد herkes خو آماده کن ان روجود ایران سه خو آماده کنو ایران ونو و پرداش سر ولات میده نیو و دیر ولات میده سمی آیا حماس کنو چی کukle خو Hezbollah skora parasına iyi vrazena en milisi gridayı çi deysti, Irak deysti, Suriye deysti, Yemen deysti, peyin hareket kan. En mugore en akıltı çikana, İran'a kakana. İran vona semeki harbi nizare velat mı? Hadi milis mi Yemen şmaz kararı harp bigire. Yine karar harp gure çmazon ne? Husi. En milis giridayı çi. Giridayı İran'ı Husi Yemen karar guret ve akarape ma karar guret ma pe füze madon İsrail'dir. Bon İsrail nükleer çito ho desmat haritaya desmat ma her tüm maşken bitpero. Siyaset koyana neyin vraştı? Türkiye siyaset koyana vraştı. Türkiye ve eza Hamas terörist niye ve Hamas terörist niye semeye aya hem millet var ve yihi paşta Hamas'ıd. Bin razı ticaret ko İsrail rakin. O tiyare ki İsrail şunu don gazeru nefti gazi Türkiye raşın. Azerbaycan raşın. Yani semeye aya siyaseti Türk'u dırıtı berdam. Yani hem heti İsrail keni hem heti Hamas keni. Yine lojistik don, yine lojistik don. Siyaseti ko yena neyin çikeni. Mava İran siyaseti ko yena neyin kenu. Amerika u ani çi rojalat velati rojalatı ayzi çikeni hazırlığı yaxuken bunwaş en harb nivzarı Avrupa ve çid bakaydı ve rojalat monin bakaydı. Yiz der doğru İsrail'de çikeni silah xo çiko kerdra ucadırı. Akama onun en nist velat İsrail komu Kurd. Yani Kurdistan. Çıra Kurdistan'ı çünkü vakti ki Türkiye her spana şuna dona Kurdistan roja var. İran her span yani don Kurdistan başvurur. Irak her span yonen çıkan kilit nonser nefti von maşma veşo verdi. Suriye vakti ki çıkanı kona tengasi yonen Türkodur kon tekili vazen kurdu bu fatasını. Yani her çarp doğru kurduğunu hoçi mon çid mon düşmanın kurduğunda. Kurt sevmon seyni Kurd mon hut parça parçayı. Yani Kurd peçmon brati noni niye binora. Kurd peçim ma akani yev ma hemişin peoçim noni. Kurd von se Kurd von en parça yemenu en parça vahişa kuzvayemu. Nevon ma Kurdistan pilvraz. Ma bifekr sasar verco en madesre gurete en karnıd ma en çi bigir. Siyaset koyana en ne don meşandır. Bazı zedetir seyin nezik beni pe çimi millet ümmet nezik beni bir pe çimi international nezik beni pe fikri serbuha nezik ne beni حتی از من آدر نکس من کی کردو هیچ کردو نناساریم. سینک دهش وقتی که آمی شنگال گرید، آمی موسول گرید، آمی کوبانی گرید، حتی وقت کردو خونه که یاو مگوره هنجا اگر آدر حتی نک من کی کردو هیچ کردو نناساره کردو. آنجا او وقت چی کویت خوبی کریه. اما ما ان روشن بیل کردو en nivskar kurdu, en mavaji akademisyen kurdu, millete kurd, gereken bineki baskı bir kerser tanzim kurdun, partiyon kurdun. Gereken alternatifi ki sivil biraz.
en alternatif sivil biraz ki yo çi yo bendik biraz anlaşma ki biraz anlaşma ki ser ilkoni netev. Mesela E, yani hata netaviye. Hata netaviye. ser hata netevi. Pevendik erka biraz. Yani kora ما باید سیاستمدار کردو ونرسه کرد نکی ما پی چپامنی خو ما گره که ونگ خوزیده کری ما پی قلم خو ونگ خوزیده بکری ما پی سوسیال مدیا خو ونگ خوزیده بکری ما پی اکادمیسیون ما توپ بکر ما جوین بکر ما کنفرانسو بکر ما چو اینا نین ما ancak beş ki ma kuat khu bikeriyor. En kariz ancak diaspora deşken viraştış. Çünkü zara velatıdı hemme tanzim ma he greday parçon ma. Parti maziye binur asnekeni parça parçayı ancak beminnetu diaspora kurdava. Diaspora kurda breka revaberti çuyena neyin biker. zapet var bir yani serike tova da ihtiyacıya bak Peru kurdaro yani hata netaviye. Hatta ki hata netaviye ne bu? Çünkü hata netaviye ma Peru ma Peru'lere lazım o. Ha dindar, ha ateist, ha sosyalist, ha liberal, ma Peru vastı velat perazan. Arake ihtiyacım o için o باور کردن نو حتی که نو چی بی ما لیش کده ما هبه هلوس نتویه ما حاضریه خوب بکنه چی رازمه راسته yani وقتی تو زاف جانبی تو سوار به از بازار فعلی خالد رفت کردیم فعلی خالد yani تو کداری کن رکه خالد کداری کن باور تکم زازکی Hem kırarı. اسپر کن از زارم بجرا بسیره گو یعنی مگو هلوست هم شبه گو یعنی به کردی افتیشو مرا محموله لازمه گو مرا پیوسته که خطر نتوی yani gelektişko bego man gelektişko le daviye da eftişek gerek bakışko yani mera hataki netevi pevise kesi kuşkara da bece ez golat perezim kesli hember hatta netavi koyarlar ki herkes diyecek beri bera lazime le tüne herkes diyecek bera lazime le tüne ez bana dikim tücü diyecek yüvek golat perezim diyecek bera lazime yani hatta netavi le ev hatta netavi yani greda mijare yani şu boyu demişim yani lugol bu greda mijare İlü reşeri Hamas ve İsrail herkes amade değil mi? A seras A beşarti amade değil mi? Yani süve düsve çıdıve kesni zale şer be freşi be yani mümkün ki be freşi be herkes bize planı kaçırdı ki jibo ve planı kurdan çıbe u hatta netavi herkese lazım hatta netavi herkes bahs ki çumanla gelu ez dixwazim te yefirsim yani çumanla be her tişuk em hemû dixwazin çumanla be hasta çiye yani ez dixwazim ev teoriyi hatta lika salam goten zam çi ez biya naxwazim yani bu le têr herkes duye têr yani dixwazim zelal bi Kurdî çumanla be ez fikrê te bigirim Niha welatî me hatiye çarperçe kirin eva bikinekî tesîrê li ser datînê perçebûna welatî me lê ew yek jî em bêjin tabii ki tesîra yani em bêjin dewletê Dagirkerê Kurdistanê dizanin ku Kurd bibine yekitiya Kurda çêbe Kurd xilas dibin û ji bo ku ew çê nebe jî her tiştî dikin eva ew dizanin divê hêzê Kurda jî evî bizanibin yani mesela carna em dibêjin kurmê darê ji darê ye eva bi awayekî pozitif jî eger em bibînin em kurmê xwe jî eger em qebûl bikin em deriyê ji kurmê xwe ra jî vekirî bihêlin dibe ku xetayê bikin aliyê Kurda jî yani nava her civatê da em bêjin ez wekî xeta min gote ama her civakê da fikrên cuda cuda heye û vaya jî eva gelek tebîî ye û gerek e bête qebûlkirin yani eger em bi vî awayî hereket bikin em derî vekirî bêlin ji kesên ku
ئەوەیەکی دن دەفکرێ ئەگەر ئەو جارنا بکەوێ ڕیا شاشی ئەم دەری بەکری بێلن کو ئەو بکار بە دیسا vegere li xwe vegere ew wextê em dikarin yekîtiya xwe pêk bînin xeta netewî pêk bînin lê eger ez bêjim ez rastim û ew bêjê te vê xetayê kir yanî evî jî carna ez dibînim niha wextê em daxivin jî hin kes mesaja dişînin bi dilê hin kesene pak lê hin kesene jî ji bo ke mirov li dijberê hev bixin carna mirov tûj bikin li hev ew tiştana jî tê û gereke دوی عالی دا ام شیار بون وکی کم گو ام دری وکن او روژی هوالک لسر فیسبوکی بلاف کربون گوتمون دیلان لمالا فاتحه فاتحه لمالا خلکیه پر تشکی خواهش بون یعنی اف گوتنی کردا شخواه نیشان داده راست دبکو فاتحه لمالا خلکیه به و لمالا خلکیه جی لی دیلان لمالیه دبکو فاتحه زیرا بریه دبکو کلیلی بریه لگلو هر تشت فاتحه یعنی او دیلانا به فاتحه جی نابه و ام بجن فاتحه چوه ام دکارن داری وکری بیرن که فاتحه هات اموی قبول تکن جبو که فاتحه بکار به وگری یعنی بوی آوه است خازم افاده بکم و اگر گلی کرد از دبیجم گلی کرد براستی جی او ساغدوی دبیجن ساغدوی گلی کرد هیه باوریا من به گلی کرد هیه یعنی اوی وکی که مکو 100 ساله که دولت ترکیه هاتی آوا کرن و 100 ساله لسر نجات پرستیه گلی کرد یعنی حرکت که جبوت نکرنا گلی کرد هر ری بکارتینه و اوان خواستن که دمیک ناکوکی تیخن ناوا باشور و باکور جی ام بیجی شران چه کرنو او تشتانا لی گوا که پیشمرگه هات جبو کوبانی گلی کرد یعنی هر کسی باور کربون که ایدی او هر دو جهاف قطیانه لی او کوکا گلی کرد رابو پیشوازیه وانکر او براستی جی برسیوک بوج دولتا ترکارا ام گره بوی روحی حرکت کن یعنی گلی کرد اگر بزان به نتنی گلی کرد روشنبیل کرد حرکت کرد جانا سریل گلی کرد خن و بزان بن اول جبیر نکن بکو ام النبي صلاح الدين أيوبينا ام صلاح الدين أيوبي لتجي شري خاج باريزان رجلات نافين باراست و پیشمرگجی لتجي داعشي تبايا دنياي باراست يعني ام كرد بهيزن بقدرتن اللي ام وكي بلنغاز اگر دبيجن كردشتينني ونزانه ونزانم چي اما اگر ام بخواه بقدرت خزانه بن ام دکارن بین با هفشی و ام دکارن آشتیجی چکن و ام دکارن ولاتی خاج آزاد کن و هر از اوایا یعنی هر تم دبیجم گلی کرد دوی به او روحیتا رفراندومی حرکت بکا و حتی دکارن هر روژی جاری لسر فیسبوک سوسیال مدیای او ویدیویا رفراندومی بلاف بکا جبو که او کرد دیسا ام خرابن یعنی بخوا او باوریا مبمه بی ام خواب ببینن یعنی جاره سرگیجی چه دبی مثلا دبیجن که انتباه چه دکن یعنی باندور دخوازن لسر کردا داین دبیجن که لباجار کردا işte bu فلسطینی نزانم خلق را بوی سر پیانان اوانا کومیکن یعنی اوا نتوایه گلی کرده که اوا نشانا گلی کرد ننیه بوان شکلانا ام بیجی دولت ترکا لباجار ترکیه وان چالاکیانا پیک ناینه لی بطایبت لکردستان پیک تینه جبوکو نشان بدا بیجی کرد یعنی بری کردا بدا آلیه کی لی کرد بخواه باور یا خواب خانه این بیجن ام کرد او سخرابن ام لبو خدیل خدر ناکبن کرد خدیل خدرت کبن لی اوان نای دیتن با آوه که دن تی نشان دا یعنی گرکه لسر سوسیال مدیای ام گلکی شیار بن خبرن که تیم بلاف کرن گلو واراسته یا نراسته کمی که اکی دا درباس بکن یعنی پرسک لی پرس بکن و گوریوی حرکت بکن از دبیشم پیشیام آزادیه و رومتیه Gelek spas tüseki yani gelek balkeş tüseki balkeş bu grip bu yani ev kesi bu femdikin yani evatın makam davya berlame vakta beji buten jüvez kazım ülke karım rabı besin pesavya davi yani gotravya davi ülke karım az vazara vakti bak hediye vazara çi küto ke vazara vaje esto yani kemal seket vazara kasata pereke esto vaje çünkü şef kendi vakti bak hediye Tamam.
ezana vajî Kurd bir akad di parçe mon xodu teke heti Filistin gene teke heti Filistin ne gene semê aya ve Kurd xo en takım nî en futbol nî en maç nî ve Kurd hişa xu biyar sarı xo ve wayr xo veş çünkü en perdayış sara dusi konmon kema veşnen ma mecbur ki kuat xo bikeriyo ma neşken vaj ez Hizbullah ez PKK ve ez PDK ve ez YNK ve ez nizuna Rojava teni çiya hesede ve ma neşken en vaj ma gerek vaj ma Kurt ma yo parçay ma sasar vertra en sasara da ek harbi kopil biraz haritayı bir dekişkirdin bir gohartın semey aya maz gerek xu amada biker yo ma ne vaj semey Filistin velat semey ma ne velat ma gerek ne vaj ma millet semey xu çu azına maz gerek semey xu aya boğaz ör velat ma bin Kurdistan ma binse ma ne koten en hal yo Filistin hemen ne bir devlet sana neto yekuni cexo gel ha Kurt ujadız cexo ne gel ma semey ki bir yo velat ma Kurdistan ava bu yo parça ma bu ma semey ay gerek koyat xu yok yani en velat ma çar parça ben yo velat vrazinu rojavat vrazinu başuru vrazinu rojalat vrazinu ma fırsato gerek zaf bigirdes xu ma fırsato beker hizmeti millete xu yani semey ayavuna ve hişyama akılma ve kurdavari bu ma kurdavari bir fikir ayçi bin olus ideoloji duamiye Zaf fes var be. Eğer kasatı ki kade ves var be sava le fikri koy veşi ni rabar koy veşi te kasatı toy bankeşi zaf fes var be. Az dinan kera bağır kera barreyna programı binde berramı binde 10 kilometre az vazara ancak şaba goşlar bir ves var be. Feyza Hanım ebatın davya berramı mukabil az dokalın çabuk rükar kanal persit perez bepesin گفترات داوی هایی اگر کوی تشکر تو خواهد بیشی هایی ام مقابل هات داوی برنامه کرد. سپاس کم جبو وی بخندنی و سپاس جبو که امکان دارم جی فکر رمانه خبین نزمان به گلی کردرا و گلی سپاس جبو تماشاوانان جبو ابرز رکن ترحاله. وکی کم گو اگر کرد گلی کرد یعنی به هشیاری حرکت کنو او تشتی کل در حقی کردات تی بلاف کرن به پرسیک یعنی لی بنیرن او باندورا که دخوازن سرمداینن امتکارن خواجوی باندور خلاص کنو بکهونه باندورا او رای خینی خکو باو کالین دانمه خزای و ایسانتی رای خواهی مدایه و بوش بین حرکت کن سپاس Gerek spas kım en bavar tıkam disa pedagogidin disa vekti jay ve en disa gudadıkın disa nerli ve gudadıkın temaşalarını müterli temaşalarını spas kım disa jbo beştari ve temaşaları hece anlattım davya berlami mukabil tış despeke davujeye gudar bum jbo temaşari ve gerek spas kım her du mivar mereci gerek tişe barkeş ko gerek tişe gerim ko hatta jarekidin müjarekidin umbivari nu bimin kere koşida